kandang pedalaman semakin malam semakin semangat, menjelang pagi tetap jaga kondisi. Kita jangan pulang, jangan berhenti sebelum selesai perang. Ini perang sesungguhnya. Masih proses muat, gak barbar gitu kepol tapi ini. Mas Le, itu balik orang kok. Balik. Eling-eling sik, Bos. Tenang. Nanti saking akeh iki lho sapi ini. Bingung ya, boleh. Bos nganti ngantuk. Ngantuk, Mas. Bosnya nganti lali sapine sing ndi. Biasa sange akeh kok, Mas. Ning aku dhewe lali kok, Mas. Tur yo ora apa. Kabeh bentuke warnane. Ndase yo podo. Ya. Nomor pira ki mau? 540. 540. Wis temu sapine? Sudah. Ngumpet ning ngono, Mas. Yo Mas yo maju sik yo Mas yo. Lek noto ning ngarep yo. Guys, kondisi malam hari. Aduh. Di kandang pedalaman. Tambang to? Cukup sibuk sekali. Ora, aku tambah iki partai tambahan. Iki medun batang ya, Mas. Oh, saiki medun batang aku belas esuk, Mas. Oh, siap. Bener niku napa sing Aman, Mas, aman. Medun batang tak unggahke iki saiki langsung mangkat. sing turene dibelah Pak Sugeng wae jare njaluk kae. Iki koncone. Oh, gitu. Piye? Murun batang. Sing Malbor lek. Malbor, sing Malbor. Iya. Oh, berapa itu? Ora nang. Barang nomor iki ya. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Nggih. Siap. Kali nomornya itu. Nggih. Seru ya? Seru. Bisa enak musikku. Seru ya, ramai sekali seru. ya. Ini sebuah Ini pertarungan. udah jam berapa ini? Iya. Tiap jam upload. Ngeri ya. Kita proses muat lagi nih guys. Sapi unik. Batang ya. Nah, ini gladiator. Bos, kesemplak loh bos. Masak lho. Ora, iki ora. Los iki. RTK-nya pasang dulu RTK-nya. Biar gak keliru. Kanan. Ini udah jam 9 malam guys. Masih semangat. Bos. Dengkulnya bos. Mas, push. Yo, titik nah. Wah, tanduke nyangol guys. Ayo dikarek ku ring. Kenduri. Yo. Ayo, majunya.
Masa muat ora, Bos? Ngene. Yo detek sik. Sampai. Wih. Ada dong. Detek sik ya. Oke. Masa Min. Hati-hati. Oh, siap. Masih diatur ini, guys. Sepertinya yang depan kurang maju ini. Kocakno lho, adu ditulke ya. Ndokke. Yo, wes. Siap. Yo, iki maju yo. Ayo, tengah. Bus, mantap. Ini kalau nanti ketemu di tol KP ya, kandang pedalaman ya, jangan lupa ditintin. Kae ngisor dicopot. Iku lek dalem kali. Iki ben ning goro kok. Bareng ya. Wes susul. Yo. Mansalan dulu. Mansalan dulu. Single. Situ tulisnya apa ya frasa iki? Mboten. Yo. Nanti tarik titik. Ya, titik. Sing apa ngene kan? Kayak prasu jono siji ya. Sini tindak Full tambah siji rene ora? Full. Udah. Tambah sini. Wah, mantap ini. Berarti 3 ekor nanti yang di belakang. Oke, kita lihat terus ya, guys. Sapi selanjutnya, Ki. Yuk. 7.15 naik. Dek. Oke. Tenang. Awas dan rame awas. 587. Jangan buru-buru. Ini kirim di daerah mana nih? Yang ini? Bandung ini, masih di area Bandung. Berapa ekor ini nanti? Kita isi 6 ekor. 6 ekor menuju Bandung ini. Kayak kenal. Ayo, Mas. Kono lho dalane yo. Wes set. Yo kene kene. Kono. Selanjutnya Berikutnya 650 si banteng limosin. Ini sapi pira wis? 4. Enggak wis 5. Ayo sak nang ngarep. Ngarep lho. Wong ngarep. 650 terus depannya tadi ngarepe mau pira? 540 ya? Iya. 40 ini sudah 3, 4, 5 sampai ke 5. Yo. Ini malah blenduk meni lho. Ya. Tambah blenduk iki. Tambah lemu bonus. Yo, sitak kas. Kuwi. Pira kuwi? Yo, selanjutnya. Ini nomor berapa nih? Alon-alon, Bos. Sabar sih, Bos. Antri yang atas masih diperbaiki, guys. Jadi penonton kudu sangu. Yo. Tengas belo. Yo lawangnya yo. Lawangnya kita. Ya, Cuk. Yuk, cilok.
Gulane iki. Gula apa? Iki gulane. Iya. Gulon. Buntutan. Wes. Golongannya emang golek dhewe, kok mboten apa. Ora boten delae. Kanan ke. Lurus. Lurus. Berani. Lurus ae lurus. Terus. Iya. Mangke ki sapi pertama nanti 2 ekornya naik dari kedalaman batang. Tarik. Tarik. Anu teh kaya. Lah dentok ke kanal kono lho. Maaf Pak Mas. Iki kula Sok sibuk. Langsung nih. Tarik nih. Pas bajak. Tuh, nah. Ora tak